Ni wirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV tukekunitite na mbere boya iri Jumaine ya tariki 13 mweri ni 5 mwaka ni 2025 kakwatiweni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na wari MC wa rwiri rwarera Pisa Mutuma Kalembe na ukiririte bonene mubunge wa Bore Mugambiri Lindikiri nikirakuwa ni murongo na Kariba Bore bati kwenda urongo nkuluke na murite wita mbunge na wike miswanda ya witi na mbere nontu timbesa cia na wa State House hebeto kumendo ni mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaiboni. Pita Kalembe norare MCA wariri rwarera no lotethetie kiara mbunge urikuwa wa Bore Lindikiri Mugambi akiwa netherete akira kari urongo ko kaita kara ya neutenjerera yagirite akari ya mutongeria mojojo ne sande mujumbe wa Lindikiri murwethania oburi na ereria antu ni methone jakwa avera MCA orwire na MCA okirua na MCA okibiritia no timau na wakisima ibare abo State House na barabara kuma Tutwa kwetera Mbaria kweta kwa Muungania gwitia Manyangaro mwanka Mbara Stimao na barabara kuma Ntuge kwejera Keberetia ekauma Kirachene egeta Kerua Getimene mwanka site ibetre State House na barabara yewe tromba kura kaire State House iberwe barabara ekathithwa we murongo Kuluki Kalembe aruo tembesa inenkanirwa State House na into bionde birabi kwendekana Bore bibatere kuma mbunge inenkanirwa State House babu bwe parliament ibo batero kurukia budget ena barabara yu na ndito tindiri na ndo bari tu bakuma na sororoi wene bakuja kwairie ndene kanisa na wiromba mitharaba thine Bore na thine nyomone batere kwandresore batere kwandreswa parliament na tuna biorira ogwe utone nya wiketie petition kire committee ya legal and justice no ndo bagu chwambijewe bioria bi utokoria na twakoria igwa batere kwethwa mwange thai tuige tu mwange no ikirike na DPP prosecute public prosecution akethwa mandu jeje parliament ne kendo authorize DCI Onyo protocol eta mbecha itenenkanirwa State House ikorana konywa into bieto bukana boni Reporter Meru TV kuma rwiriro rerere gishigo mbunge kia Bore mbita wa Mwende wale Nkaza cia mwanya Mwende Olaiboni no ntubaribotu na njira inkinyaniru tutana mbere na Nteto cietu manenje wa cio mbunge kia Tigania East Alfred Mwirigi Kiranga na ameneretie ura wari mbunge wa cio mbunge kiu gitunge kabiabia ni kirakuwa na kuringa siasa cia urongo Kiranga na uretia Kariba kulelia uritingui bwa mutongeria mbere bwa muthura ebeto kumethoni mwandiki wetu wa Nteto Handams Muturia wa Thirinja Thanjubia constituency manager we mbunge ke Tigania East Alfred Mwirigi Kiranga ntukuru ribu wirite orari mbunge we mbunge ke Tigania East gichunge kabebea na MC watene wa mikinduru yeke na kaburiere barakiranga ngarete no batia bakori ronda kumena siasa bethirite bagitite na mbere chiorongo waye na wamba kabebe wa mpuru ka kwende barwa se TSC Antoine kanira utheri number 1 barwa TSC etaki mutongoria ora akumbo etaki nyangana nara kanenkerwa mantu akwa boeta muchemanio ngo bwa barwa 2020 ni urongo mweshimwa no eta haromba baro yili nara ake akanekanira na kekile mweu undenda kwira antu banturai nyuma mwana nare tike mweshimiwa Ivan James mwana weto Duncan na ndikona no anturai kwembecha arutire we akwenda kuria atori bantura mamio kiare ya mamio rewa lo ma to baure mpuru hiyo lo ma wakira lo ama mamio to no ya mwana wawe na andikiro turene akwenda bwata antu bantu ambu mwana wawe ta Duncan na arandikiro impuru othai kwembecha itwa mama kwembecha itu impuru genda andikwa na kana kau mama akwa wengwa au arandikiro mwana turene ana atarutinya siringi coka mama utugwane number 2 kwe mwarimu wetu Paul Lambau no area hii andiki mweshimwa free kwe mware o Mwenda konko andiki mweshimwa free
tugiakuyana nti kwenda kwinjainja already twinana bathatu bandiki no impuru na uti warute nya ciringi imwe sawa sawa kabebe yake akulwa makau mpuru na kwendia barua mbere buru kuikana kandiki kabebe anturene kwiko kandiki nya kamwe kabebe imuturio ntura kuikana andiki nya kamwe ende kya kure kiure kimwantu baitumbi ikabebe enda kia barua kana impuru enda kia barua kabebe na mpuru no enda kia barua ciawe ketha ibo kuika kabebe enda kia barua mboni ni na njara mboni ni na njara kabebe na ebie one antubantura iba kumenya kabebe no enda kia barua na iga kwenda obaira kiurie kimwe ndenda obauria kabo kwenda twanjire wikira kithomo siasa kithuka mheshimiwa mpuru andika mwarimu akira ki nabwe bwateka advantage okira kwawe bukiabukiwa nenda kia barua urenda twandika mwarimu nturene tweta tukiwirakia tweta tukiwa cukuru mwana na andiki ibareke wikira kithomo siasa na bareke kwenda batu twita ngasanturene tukiitwandikite alimu no ntubainturene ku ya kaboboteni kirangana uri chikaburiere agite na mbere gwithakira mbakura nere akari kwa miaka 15 muthiatanio irethirita RMC o mikindori ngwikari ombere kwithira kirutira kariba o rira thoko mikindori mwankira thaini ntakantheri kwina ongia witonto ekabu ari tonto ekabu no itinara anekero etika mikindori athilunka kere maguruma antu ba mikindori bamuringa hura 15 anderi namba 4 ana aiweta Nairobi miaka ile araitero aritano njanja uba Nairobi achoka na akiwindira omire ariwende ne iteke MP aweta atia akwenda riu akuo una elo amakaua oni nduri mikindori miaka 15 kamure kiuria miaka 15 ure waita atia miaka 15 nete obithire mikindori miaka 15 wareto kiagua mpuru na MP kuma 2013 mwaka 2017 tukorwa mpuru obithirie atia akawa estimate ciothe ciekunyira ciri amuga yunda ikire kieni kia muga primary yunda rimire barabara inda mirima weta muga secondary ndaka ilasi bitano atala ngwichiawe awe nawe miaka 15 ri wabithiria atia na ketha kwingwa arutire eta mikindori ruari mikindori yoyori ntaka yonde raundi tubalabala tuonde ntaka yoyori no atabithia kabalabala nya kamwaka igira kaburosi miaka 15 imuruti nguo kana imuthao oi muthao thoko mikindori nende puro arairo miromba ero milioni 2020 ya milioni 40 chionde ichi aurere thai to thingi ara wakire kondisia county thoko mikindori ero milioni 40 2020 maukune lakini ngiraundi no tevia kinya mtu mwamba kana ti mwamba kimulekele muchumari wa muthia no ti ae muthigage siasa buru dendo moria aithulunka kawongo barabara kilomita 1 kairongo ina milioni 10 ongo ake akwethu MP egira milioni kithumba kamuria miaka 15 ira wari MCA twatala miaka 10 utemo waka utaya wa milioni 25 watala milioni 25 miaka 10 milioni 250 kware akuruta milioni ya 10 yake na milioni 10 ukano yikira na uko ngikuombe kumara makandara mikindori lamine mwaka ge sibitare etwe sub county imita yana rimo nyete kwa na kilomita kware otwekera kalami kanini kamita yana kuma ulamine kweka mwakara sibitare na kayo kendo kinyo ofisi netwe sub county mikindori nanga weta ndege utekinyana ngari kana ukinyana ngari okay aweta utekinyana ngari na mtu na wiku yake indare MCA miaka 15 neta weta ite na kiu inyethe mtu mkono tothurete au kama tamaia na ituro ake ya ikambia karinga na kiboi miaka 15 yethe uraite maia umwanga ya garola mikana ati ura okia gwetho tekera tukabala bala kaweta sibitari miaka 15 kamita yana rimwe loyote thetiania kirangari tiari ntere chantombo onde thangathagi ciombo getiganisti arawiketie mukandarasi o wikira karibastima nkiripoti na Meru TV kumatiani mbechanda msimoturia wathirinja Iboya sana andams muturia wathirinja nonto baribotu na njira inkinyaneru na kariba igembe nibonekete kumeneria bonene thirikari ya Kenya Kwanza nikiraba kwa Rais Ruto na abaikire wirane ati munini wawe kithure kindikinu okathiria makatero bamera onto bataujudia kana Kenya kwariria ringi yabetu kamithoni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Honkonja
akaribathira Ugaitie Gembe South nibaumirite na kuona ni kuria kwaniro kwoni utongoria bwa Kenya Kwanza runguro mutongoria wa Nthiguru William Ruto utongoria bakwa ni binyelete mu Kenya wende bakiwa kinya bunge ni batere njira yo na inde betere mbunge kwithetera bebongwa na baulo ni kuthetera muringi kura na inde bakiwa monkathai financial bill ingene yete na riwende ni metho babaete Ruto era kuritera nene elaitheria kona mutongoria ora wina vision yote thikithi yonto ya county fulani yonto ya Meru nonto Ruto na ethetie Kenya kintu tekyo mantonto ya MP beto wa Meru bawetekiri yonde obaibo finance mbiro yesi baibo mwata yokinya manele bakawa yesi abange abeta utulire raisi maru raisi te wotulelwo maru no to ikura cie to mukinyithite wari ito ibiro ina thoko yeto ya thiru John Boya ya raua ne oyurire arera raisi au thoko ne oyurire irangi bawaka bunu rongo bunene sana nonto thoko yeto iteina mbaro nonto yonto ya John Boya mbona ya fast ndio Ruto ni nonto reru ana garira yega urirwe nonto reru arianga akawa yesi ura muntu era mugoge manto yonthe akawa yi riu ni bawetende kinya nyuma ya mutongoria wa Nthiguru no Rais William Ruto ukinya Teresia Maua bari na munini oke Professor Kithure Kindiki na ende Professor Kithure Kindiki araua weka ewe kanya kurona makatele bakimera keke mira nonto we are no menyi saiti niko na experience kidogo hii kwa sababu wewe ndiye amiri jeshi mkuu delegate ya cartels ya Miraa inde nironoro kwewa na muromo wake na munkatha ino ntuteta kinyarire kuriomba kwithare kionekana yorure kimera keke Miraa onto bakwa bura bwatethi kimera ke ni kwethira kinya number 1 ikiritwa kiri listina ya nakanda kana ira ya kuwa nenda wasiambogita antu akindikio tukacia kaomba na gatero Miraa era nurongo kindikio te mantu aomba kindike bura era wairuto ibwetha cheno mwa MP para bonde ya era mafastile de baruto inakindikio Ruto aya chingwire ku kaba togerio na giti ko miakatero Ruto no bamenya karete kuwa na nabatere kwithira Ruto raua mwanka thai twanenkero deputy president ya Kithure Kindiki kinya Kithure Kindiki atatoria makatero ya na banga bana muduma weta kinya kwaria na muteikagwe no ndo mantu amira ya baritie lakini mantu yonthe tibwe utethie mumero kinya nini ngwira bakurite ngwe yotheri kwathi bakwenda tutethie Miraene iba hakikishe kana ba make sure bakwata ni MP barita Miraa kina kanda ko Miraa etero makina kanda utengwire ukapisa na bakarethie kuiba uchundikira Miraa no nto Kenya yongwa no yuete Miraa ibangi na Miraa etoka matokinyindeke ko bado tutoma kutheta mutaikagwa aimbere ara etwira na utethie Miraa na Miraa etondokete witekene kama mundu atagire ya Nkiripotera Meru TV kuma Ugaitie Gembe South Beta Mukiri Onkonja Ibo ya Mukiri na tumiriba barabara ya Kanyankine Maraa Mwanka Mitongo ni basi umerete kuidondekera barabara bongo nyuma yayo kwa Kinyamara Kiribo nendeni bakuromba mubunge wo Daktari Shadrack Mwiti kubadondekera barabara Jeffo Getuma na wikira kirore nabo atumiri banjira ya kuma Kanyakine gwita Maraa Mwanka Mitongo ni baumirite kwithondekera barabara nyuma ya barabara iji kwithire kithukanga bunene ni arana ndi romba yao ni kiri mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti kumira na kubathondekera barabara iji ondira beterete mujumbe uju akinyaniria wirane bwawe bagwikira barabara iji rami marieto uni betagwa Silas Kinoti na nkuga barabara yetu ni thuki muno Mheshimiwa Shadrack Mwiti tukumuromba kwothe ukombeke kanya barabara no turi kuirwe gekirwa rami mbere ikirwa rami neje nona karagita gatutematemere ntere muguju wona yo agwitira na ndi antu bone agwitira ngari cia tu ikuthirira na muno pikipiki ikune kangira na muno na ndi tukumuromba kwothe ukombekeka neje atuthithirie njire tugana ndi atoya tuthondeke barabara eji kenda kumbekeka tugotuika batu tutena injari tukwa barabara yetu ni thuki muno mubunge wetu namenye twana turigira njirene ngari gutecio ithena buru mutheri ma Kanyakine gwita moto kiama njira wite thongi buru ina mitaro na ntukaba kuthina
bakamatite mirigo bara bagwita biashara ene nĩ arĩa nandĩ bakuga na nĩ baremi gwĩta cukuru into bia munda nĩ baremi gũkinya mathokone na kinya gũtarĩria mathĩna jangĩ nkabo na ndĩ menya antu betu ibakuthina muno iria iri thima kuma kathithine rigaitia kanyakine pikipiki ijikunekangira muno ikamatite iria kwina aje bantu batiumba kuma sibitari ria gwa sister antu batikumba kuma kanyakine bena masibitari au nontu bwanjira kuthuka katuroni antu babainge bakunekangira magoro njirene ina bikibiki twarigwo nande atugakue twinde ndo morito mbetete ogia mwana ndeta thina bikibiki etenjokia gutengari barabara tũthitherue ngari rithukira au iri kwa mau kwa nkoromba Sandra ciumerie nĩ arĩa bakĩrĩkĩria bakuga boi bamũthurire nandĩ nĩ bone wĩti na mbere bo barabara iji nandĩ itukumuromba ethe ukombekega na twithirie njira eu antu betu batie kunyamara itukuthina muno kwa bwana Sandra kimweti kwa nandĩ batere gutumenyera nontu batwe atwajitania utumenyere ojora twakumenyerere kenda wejo tutethia barabara tũthitherue mũbunge itwathurire itũthitherua barabara ntu betu nkĩripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na tutana mbere na nteto cietu sisi wa kithomo na ntwire kaunti ya Meru na wete bakathondeka ntuko yo ntwire bwa Meru ntuko ite kuraya ara wete a Meru bare no ntwire bo bwingi muno bumba kona nona kinya kuthomwa ni nduko embethe murethi waba ari na cionkiloke to the culture ingwenda tumishikilia muno education yeu itena thina eu nkona arimu nkambereria na end teachers nkona ECD na rutingo iba thirikari lakini culture itwatere ne kambadia imbeta culture ne yo nkaina ndumbo ingechoba ina wenda menyere ndimwe kamba kinyani mbeta kuina daraka au imba na abayeta kuina bena cultural festivals chio Meru atokare mwiko ambredia chieto tutiremwa kinya kithira twa Kristo twame modernize Kristo tweta kuina ndwimbo chieto tukaina ndwimbo chia ira chiari chia tene twikirite Kristo buku Bwana Yesu asifiwe urombera county yetu tutekaharakisho muno turo iruarengwa na barabara iruarengwa na bo ya wangavana time kenda tueta pole pole imuntu muthikiri kinyoa muringira thaithimo awetika Bwana Yesu asifiwe kwa uturombeane na riboti ni tukinyithe muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngi kauyuri ni itharimo bia Murungu mwininya bitawa Tiri Mbagu.